Zal ik goed krijgen in keer ten je.
Chieliko Khu yedi hidia pengu. Chieliko Khu yedi hitenia teta. Jesus,
Whuorie uko nukechu boroshoke utsukese Jehovah mudze kutuleke. Jesu Christa Khriezosielie kenise boroshot go keler bete kelusa mo online nu boroshoke bako bete kelusa yawe. Uko sedeno keze Mechü Tsali bo tse kepenyo fertile Tsali Khu Krüta Kephrü Tsali Khu Krüta Kephrü Tsali no uko tasa ketonye eli Thejasanuo Kesiezie mu eno Kretsonyü Whuorie. Chieliko Khu Kire Kephrü mule daro petteshi taledo. Ni di soko beche wo de me non ze ku dio da mone Jesu ki vo di po ke ko nu balie di so ke jun ki Whuorie di so ke jun ki Whuorie di so ke jun Khedi Tsali bu meye balie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Kepenyo fen regratoso Disokhrie Diekepu ki mu Neikeduolie Neikeduolie mu motari se poseda ya ke jau ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie Khedi Tsali bu meye balie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Kepenyo fen regratoso Disokhrie ki Whuorie non ke meje Vizolie nie bun zesi dodo Woto mie ke hupo nuri krodo Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Khedi Tsali bu meye balie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Kepenyo fen regratoso Disokhrie ki Whuorie Disokhrie upenyo mie Whuorie nie tu zadie nu je Whuorie Becho modi suvor Vizolie doje Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Disokhrie ki Whuorie Khedi Tsali bu meye
ketherü ki Whuorie die so ketherü ki Whuorie Kepenyo fen regratoso die so ketherü ki Whuorie Bapelari Je zapuz sebu Kesiezie share putisele do Kethodie Kephrü eno Neikeduolie Suohu bu Ketholese kewe un prasa Dr. Vizolie Suokhrie bu Ketholese ke saunu prasa mu ukopetela ke chatse ke do eno Kekuolhouthie Dzüvichü Dikon puti khabe ukotsuja 지도 Ketholese kewe unu Bazhakese ketu uko Diekepu Bazhakese ketu vinunu sedi Kesiezie deota Chieliko Khu Mechü Tsali Chieliko Khu Mechü Tsali u Dzüvichü Jehovah fe si Bie Jehovah zije digimeko zapuzaye mu keku bie Jehovah zije Jehovah zgez terhu bie Bazhakese kemesa ziviu nunu Jehovah Rüsuo Jehovah fewe zkom horitio zapuzaye kepenyuve Dikesetuise zkom ho Jehovah fe gopi Jehovah fes Kekuolhouthie Jehovah fe sedar bo bichewaya Lebanon nu sedar bo ko bichewaya we Lebanon nu tudonyo tui brutalia mu Syrian pie hatu kemedze nyotuilia Jehovah fe miracha kemhezo Jehovah fe raihari Ketiezie Jehovah fe Kadesh Rahauri Ketiezie Jehovah fe Pheboko bie Kerüsuo mu Ketsako bie Peruaya wo mu Purashokinu mhapete zapuzaye isibaya Jehovah zidim hogiri baya Jehovah Kechakechü la kediuche bate Jehovah bu Kekuolhouthie wothemiko zije Jehovah bu Vitho Thejabie wothemiko zije ni bubu jabie kerne bete zetiene Timothy Kenyu Tutese Kusoku Kerüsuo Kire Thenyeke zo presudo Timothy Kenyu Tutese Kusoku Kerüsuo Kire Thenye Paul Timothy Bazhakese Siri nozowe akepethadie azo akelhunu hasha akepele a Khriezosielie Ketshe Kephrü Thakatsalie Akepechungu Chieliko Antioch Ilonia Mulustranu Akipur Ketshe Mejeko Ngusude Kideri Kemejesi Sirisoko Petenu Niputo Akelasa Kethozo Temeke Whuorie Krista Jesuze Putsadi Lunaya Kezao Nipu Pupetse Penazotio Deri Kerzemeko Jiu Mieseya Kezako Utyo Useya Mukekri Miriseya Soko Shomimie Tatio Deri Nozowe Kethodie Npetaswa Ketatui Peletsav Tazolie Nozowe Shomikinu Hasoko Shiliesie Sibazotzla Muno Zowe Mhichununu Kemesa Kethodie Ko Shilidi
su thio petapie bu ke pelenu Krista Jisu kinu ke par ke la ke liu ngulie ke Vizolie Kethodie ko pete u ke penyo kino hapraparzo mosu mie ke petala mie ta hita ro ke tiola mie tsu ke mez ke tiola jiu mie Ketshe Kethosa Tsali ke tulazo sidi u ke penyefe temie tsaketa ke hopuri tse pvpie hato ke vikeko tsaliya ipu beje ke no rebadi abu ke penyeviki umeje malodomo Kerüsuo ke masa ke ripu Jehovah nke krie nguke meje ko hiko leketsi ke tsole genzuwe no bavdo pomakere ho hanuri hiko krie hiko ngume jedi hiko bu nfegele dorisi no japie hiko ketsuko gradi nrashodio ler Ketshe hakinu ke seke nguke dikolam pejewe ke penyofe hiko temie zoketse hiko ke puma ke tsemiwe deri ke penyofe no nyoginu hiko ke jo ke puma ko happy hiko tsemu hiko bunu nginu mie thoke le metsedi puti ho hanu ke pekrole ke bawolam peje ke penyofe no motiolero hiko puti bavodo puma ke re ho hangule genzo Mpejewe bavdo hauha zedi nzabunu zapu zaye tetherü fakeli utslimu heko bunuri nyepu Thejasanuo salhudi nzapu mietse nke dilie tonu heko zaki nimie tsutokeli mietseliche ke penyofe no heko bunu nrusho ke tiho hanu ke zedi Ketshe Tsali kori tsedi nzapu tseli de no heko bunun ke thokeri diekori le me dole kivi Diekepu makere ko pie heko me lunu sesede mpejewe anipu heko chiri nrshom hato tseketsenu Ketshe Tsali tsepie nzapu tsetyo ke penyofe no sokosri crosse heko bunu nipu hunye ho hapie ke pelenu Nipun ke krieno selegevi no zapu mi hakori ke sese ya kazakola mpejewe ke penyofe bavdo ho hanu nlie thofe heko associate pastor Kethosenuo die pomakere ko sevordi heko heko tseke Kephrü ke penyofe po zapu ko ginu no heko mi po ketso kro heko Thejasanuo peni pe krasa No voketa Dikon posedi nzatse pe zabaya gazagolam peje poke lula nzatsewe ke penyofe no posedi vorketo Dikon shiri nzatse pe zabale mujedori hekobunu poginu he pepi ke sapie he dodze ke sapien ke peleno lie thoketsenu lal hukesenu to ke heseke dimetsediche Anipu heko mhodzunu lerki likim hidi heko mi pupoketse nipu tsi tsokemo temi shiri heko jedo no japie heko ketsu ko rakra no heko kro heko kruhi si ke to ko rakramu heko mi pupoketse heko Rüsuo porhi ke kriketse sedi mhodzunu ler no heko Rüsuo ko lilie Munipu Sakinu, Thejapi, Hiko Mipukets, Sasakili Semo, Kepenyofe, no Hiko Dodze, Kesapi, Hiko Bunu, Nkepele, Nkedi Ketse, Kelhunu, Toke Hisakeli Meselice, Anipu, Jehovah, Hiko Rüsuo Mato, Sedelite, Zileke Moche, Nkemasarafu Bunu, Hiko Nunu. Heko melunu heko retsedi heko bu poti ho hano heko dodze ke sapie vokata tigonum hemona anipu dodze lidi voketo tigono ke pelenuri latio ke senuri latse ke senuri
Thejasanuo Thejasanuo Kethosenuo Muniputie Kekuolhouthie Kesiezie Kekuolhouthie Whuorie Kekuolhouthie Nzoko Kemhedi Mibunu Kekuolhouthie Ngukelie Thejasanuo Lerke Pekrokelie Tekotsuke Sasakeli Tsuchi Kekuolhouthie Terianu Tella Kapien Pelesadi Kelakeli Nipuji Suzano Chasue. Amen. Uko chini puzanu masekeler ko kengulia tatu che do chaleno za putsa saketago uko dikon go hakengu kilikola eno nikrutu Suokhrie Dikon bu se nipu thejile do Nipu Thejasanuo Tipeso Thogi Gaba Ketshe Duegasa Kemesa Kerinipu of Jehovah Kekriela Thejala no Kevikas Robi Hikotsdi Yekobu Rüsuo Zaputsa Zagazola Thejasanuo Thejakevi Pete Whuorie no Hikola Morgesho Thejakechu Kechakechü Hikotse Petikola Hiko Kephrü Kechakechü Bazhakese no Khrietsonyü Kechakechü Hiko Neikeduolie Silerdim Pinusaya Ipu no Whuorie Thejasanuo Hiko Buse Zatsukemi Yegeli Tsuchi Unishi Dikakesa Pete Ubu Thejasanuo Nipu Hiko Bu Rüsuo Keler Hasedi no Hiko Kechakechü Krasa mu Thejasanuo di Hiko nidi
tua la pali ke tua no jabi he ko pe te che di Gesù Krista arha ke liu za se di ke masaka ri ke kepu ma ko pe te ko la ki ke krote za samu ke pe je ke te je ka se hoye amen. Chekepesi ke sati ugo ke huno ke tufa enuli sohorvinya me fo bushir putisi lido. Gesù Krista Khriezosielie ke nise pete ke lusiyawe ki yala pesi ke sa eno nilho peho mu enoli vekotal unyenyo eno ke kredo peho mu vevochel nekha reyoja me fe tepfen he bakere poki cheteba town baptist ke hununu ke mesaki ya tsudoya utse prepetebu voja pe ukotseje di ki krue pete ke seyawe ke chanu ki kruvaro krabaje Tulazu Baptist ke hu hichu ko krotho dili ke vi raz u ke hu bu reyoja ser nunu thenyeza kinyeki pi ke dile skin nunu meza sedoya tiche kerese nunu keresoru ko me fa pengu nunu ser doki ke pe krokito mere ke base pesiseya temeje krotho nu hichu ko Thenyeza pu nunu za pengu ki nko ki huki nunu VBS pe batuya ni chuko mi ser nunu mi hetata doki ke pe krokito pe siseya ke pele mi kobu razula mu VBS la ke chanu za putse to ko pe te var krabache di chaseyawe Thenyeza pu jaz ke chaki hunu ke cThejasanuo ti pe batuya puti haunu Hatom hatsa siro ke perkelie no cThejasanuo Ketshe ke no sohokelie munipu japi uketse Thejago petela ke Thejeti badu petebu vor nipu ke Thejenu ke pekroche di keseyawe poti bapengu ke huki ka satsedo ke zula ki krukobu renyoli pupu pikebao mi ho pile mobaro chedoni ki kruya pileje di chalaseyawe Missionary lieto zegeto la pesisaya tezunu missionary ke petha ke sa mi po zegeto pesisaya nipu lieto hau tsegeto mie nipu die perkelie mie mori graduate tsegelie mie morsha lieto hau tsegen mie ni lesutupie eno pelofelie chazu dili ke vi hudo kretau tsenu pesisaya Whuorie nipu zadu eno Vizolie Kesiezie nipu dieseja putsesetua petebu sorhoba mu Kerüsuo tikola chabadi Whuorie pekroje di peteke la seyawe Reyoja me fe puadu ke Herodie zulu Kephrü nipu ja putselie petezanu ke nise okopesisa muje pastor bukordi zapuleseko ke yeseletua munye ko pejiri ni ko zakesero hakikor pilije Eno Kezivilie Kire Eno li Kruvigno Kire Eli ki Vizolie Kire sa deri po hostel no voda și mă pie pe foță valado. Eli ke ni senyo pehua. Eli ke ni senyo pehua. Oh, pete ko pije.
ukoche Kethodie ketherü Kephrü Vizolie to chedo progeto Chieliko Khu Chieliko Khu mule tara aprasudo putsigi zayo teva kecha afe khosri a nke keseki he amez ke penyufa akemeje ke ligi no kerli pie atzi angumeje di akechar nasi Deri Jehovah ke me thomye ke la gripye po kitsa sele ke ta sileje apo kie tsike Jehovah afe sileya Potu ke tsa Rüsuo tsale mu Jehovah pele balie Noi ke nibie anusa ukolzuki rikraketsa anu menedi zchu mu zelia ke krila mona nrabi he Jehovah atsabie abu Khriezosielie okoche Mechü Tsali po Tsali to Chieliko Khriezosielie Hethenya kinye Chieliko Khriezosielie hethenya kinye utika be Chieliko tanie chalasaya Chieliko Khriezosielie hethenya kinye
Chido Nipu Kethodie Sevor, Oko Vatsasekido, Oko Kepetafa Kethosenuo Kire Associate Pastor, Diekepu Kabia Potsea. Urhakelu Nipu Jesu Christa Zanu, Kerüsuo, Bazhakese Bape Teko Kelusia, Kepenyofabu Jadori Jabie. Poferne ke bape te chepeko ke sala sekelie chetena Chethosenuo kizu metuo mu porhiza siro kesito kesuko zevedo mu oke penyo fero fu zesako mhogi meledio kerikito po mu kenye ma porito kamo Method toy Kethosenuo ketio uke penyo fero fu po fe prasa ru po dioginu mape te kochele uke penyo fe pra mori po fe ki meshi ketwe hoki susa lese yamomuga ki jogi mafe ke kri ketsa ke kratio satan te hoke shu fe ki jo fe Uke leke me donu no orochea ke ja fe temie fe uke penyo fe mu hake mekeja pa fe ke kriketsa ke kra unyenu lerzeya mu haike za donu temie te tochadi Jesu Christa pele poshime ji ke ja ko ke mengu ke ja toposa a ki medi ake penyo fe sileta Nipu arachake ta fe a ki medi hau Silitu mohaga jaha uke mengu ke ja tobocheya Temie uke penyofa fepra ke penyofa fe sikecha hake mekecha no siwe di pupi ketuo ho uko Kethosenuo nguke le kropoche pesikese po kerunu johane pukecha ashetanu Kechakechü fetui shepe todi aracha edipu kuso Keredie No, pue pula kecha. Pue fewe radij kru fetui. Jiu Dikese fetui. Mo guitar ke kuko u guitar kukese fetui di Jehovah fe seke medi pu kivo kecha pu. Ezekiel Kechakechü pu kecha tute Thejasanuo. Pue fe zakekra fetui di vor edipu. Jobe pu kecha Sere tenyenu Jehovah fewe me hosa su Dikese ke me riechekese fetui di vor kechapu David puketa chili hetinya tenyenu Jehovah fe Kephrü fetui Jiu Dikese fetui di vor kechasu Kediko keryu keretefanu Uke penyo fa Jehovah zizo kecha fe ponunu Elijah zekerecha Samuel, Bobo uke penyo fa Jehovah fesi kecha temie mutemie we hadi kerachea keja fe kemedi Jehovah poke kesa fesi kecha Samuel Kerüsuo sungulie uke penyo fa fesi kecha hakem hedi siwecha Kethosenuo hai kecha kropo tupedio uke penyo fa Jehovah puri ke kri kecha no temenyo zekeracha kevo uko Kethosenuo ngukeli hote Kethosenuo kewe no po thozo vodi Adamu Eve unye zekeracha no po tho Noah zekeracha po tho Abraham zekeracha Daniel pengu no po sojagi Diekepu gi no po dio tusa to kepra seu no uke penyo fa Jehovah Sinho ginu kepar mie kemhekeche po ginu mosa zekeracha po jemho ginu Isaiah zekeracha po sheze ke simiko ginu ki diepu sedi uko ginu temie ko zekeracha var hakim hedi Kethosenuo kewe tiki uke penyo fa Jehovah po ri hai ke chakro ponunu temie zekeracha ke var ngulie Kethosenuo ke sanuze ke penyo fa po dilime po dilio sevori Zakaria kipusha kitigi dilio Gabriel bu Jesu Christa ke penyo diliesu sevor Maria fakipusha Jesu zulu faketanye uke penyo fa
Tigino putua pofe pradi pushaketsa, how ha anyo akreto, apumupi anitor idipukesha, mati tutesenu sungulia. Mark tefunu, jisu ke lucha pe krikesanye, uke penyofe, kim hupo gino pofe pradi pukecha, how ha anyo akriu, nye pofera nalije idipu. Johan Kerikinu, Jisue, Pushiji, Temiekoki, Potopo Seu Zepuketaki, Ukepenyofe, Diginu, Pofe Pradi Pukesha, Asubuza Yechawate, Mo Asubuza Yechla Studio Edipu. Site Temiasaki Getako, Ukepenyofe Fesu Sidishe, Susa Tikese Fepozo Edipuda, Gekrimiho, Su Digidilimi Pofor, Jisuze, Gerachata Getza. Bu, Hakechako tefunu ukepenyofe sol rachadi. Sol nokidi apechega ikeshahanu. Sol mo pozere veketuke kepenyofe fesusi. Deri uke mahapuri ukoke mu mahapuri ngumo kechepusa. Mu hakim hekecha Kethosenuo temye puri ke kriki ketsenuo ukepenyofe fe sikecha kekra tupiketu uko ngulezo. Pue kizu rodi religeze mo temye nyolu rodi religeze riuzedi potio potiu potio pori ke kriketsenu temye nyoki haputozo kepenyo faje hava po kepele me ko petepu hakem hedi po fesitwe krista pele gele ko petepu tike sefetwe zodike kru fetwe moriti gino ma fepo pragese tuidi Hakim hidi ke penyofa fesitu we kecha Ketholese haki purisus pupitomo uke penyofa supumo temye wemye puri uke penyofa hakim hewe kecha ke penyofa riu vachale kenza musutuidi uke penyofa fes hakim hele po fe prahayele kecha wemye purisusri vachale kenza Isaya hidia surunu pukecha nye supupie amheza Mo azeketu, Jew azekemedi, Henye rike mheja pulivigasi. Mie purisefo kepenyofa kemedino, Hakem hele, Haile kechesus a pulit genzeta, Shedekesiu burisus a pusa. Tie ugo, Jesu Christa kepelimiko, Ukepeleke luhono, Ugo vakekra, Ukepenyofa ferenale, Podiogi tale, Podieko chanzele. Podio bocha thale mohaidi ke penyofa feranadi podio ko chazedi luleje ketsa vakekra oko esusa renala tude mosikeza tonu temekekra oke penyofa kitsa pocha ruofa kitsa nye vemechedi utho ke luse utho medo chatozo temekekra oke penyofa oke lunu ura chatu ya ketsa susuri le phale yakamo mekekra to Temekekra, uke penyofa fesi yazo. There is so chosen the modi. So melika wa mekekra ito. Mu temekekra. Uke penyofa. Urotsakesa ke penyofa fesu. Sit tulidi sunu chosen ya kejako. Temi hako we Krista me donori temye getsa lao getsa we pulevi. Jiusiro we ke hupuri. Poti hono mori poti hono. Ah kikem hetu maha. Kiu Allah ke vi thota ni pu Allah rapi ke tu kiu moha aki ke midi ake penyofa medo sileta ke penyofa ki ke mega chapo seti ara chatu de moha ke cha poti honu mori poti honu we o ke vakebu le prale mo ke dasi ti shiketsati zeke se pretu aso demu ni pu die pu ke se ke medino pu o ki jogi ha fe ke kra o ni no le ke sa o melu no le ke sa ha ko donu kiu ke penyofa diu da moha ke cha we le prale re ke dati siketsa ke kra ze ke se ya o ke penyofa diu e pu ke cha ni no le ko anu le ko mo ni jokore a jokomo idi pu de a ki ke medi ha sileda Aki ke medi ni pu diu sileta po me do siletu mohadi temye we o ke vake bu seketa ke lutha po no vore Krista ke pelemeko o ke penyo fe temye pe tebu po fe situlie di po siledi po zekerat po ze ke pero ke krotho to ke tsu po ni po me do ke chala
bue puri ke kri ke chanu don ni chdi themye ki mapu vorzo malaki sheze ke siu she o ke penye fa Jehovah sheze ke si me tienu sheze ke si dia yo pori pie themye nyo ki pusamoda Ketholesha ke we mu ketholesha ke sau unye donu teacher kri die how was it the silent period o ke penye fa ke me Krezi ke tatiu idipuye siri o ke penye fa Jehovah hatiu nuzori pue ke me krebata mozo temye ko tho how ha o ke penye fa diole ke tsu le prale mota zori ke mapu o ko no o ko ha o ko rach o ko happy o ko bom hatcha tozo mo o ke penye fa hatiki hatcha ke to ko pe te ginuri ponyo Jesus Christa po vor ke to chao ke se to tazo temye ko hatiki temye ko she Jehovah fe sisamode shete ke simye tienu no po oki mahapori pu samode oke penyo fe sisamode ze shete oke meros o mesayao prapi o tepe ke se o mesayao ke dike cheki po vorta tu maha idi su felekel hochko to ta ke chipu ha ko hapete oke penyo fe Jehovah mahar ke penyo fe program temye ko ha ke midi Jehovah fe sisamode shete ke si metienu no po ora tsamode shete ke si die sisamode o ngom ha thongu samode je mhongu samode ke penyo fe sisamode ike to tiunu ha ike to tiunu o ke penyo fe Jehovah diewe tsmuje tsdi penyo ki jahanu voda Johan tu tepo kusokere diunu siro diu che pume vivor he donulu mo he pozayu muke meje muke topu chukefa ponyo fliu zoza zayu muwe edipusha temye po mhibie po diu ngule kevi chasawade ke penyo fa Jehovah ungo torso Jesus Christa u ke penyo fa feu sheze ke si metienu no po be ke to feusa u ke la ke liu Jesus Christa sheze nuri u ke penyo fa po fe prakasiki po diogi no hapete ko chile mo pom hatho pom hojnu kroketa ki po dio to tsmu jeme vidi lavor pom hatho ralalie po tepu petebu temye bu po facility po ze ke pero ke krothot ki to ke to la po ri ke kri ke chnu po ti ke kri ke chnu po tho po hunu no temye nyorat savor sivor di tellau nuwe haule anratsuketu haule thiza pupi ketu ko thie pupi ke thauri mo thishela pupi ketu kori haule idi kepenye fa Jehovah diwe temye chepu me vivodi temye nyo mhingu chasa mususa Jesus Christa Pogino o kepenye fa hiu tatsipi ukesa Johan po Kertethanu supu Jesuro Christa ro futo temye nyo happy Tieza shetse tonunu vorteke zo o kepenye fa pom hatoko gi hachake to ko mo theshe kenyo ta poti thelao ke zo chfo ke to ko pete poro futo temye nyo happy podieso ko pete thulie susa uko ketholesha uko Bible uko Bible ha sula uko ha se uke penyo fadie edipuya Timothy kenyo se Bazhakese ketholesha upete uke penyo fakinu ha prake par die si dihanu thupi ke to ko pete uke penyo fadie Johan ibri tutepo kusopono puketa Tieze uke penye fe sheze ke siko ginu hacham hala ke Krüta ko upo tsanyo ko ratsavor deri tela che do tiu nuwe nyobu uratsasade isi ketholesha uko Bible uko ketholesha hawe uke penye fe sheze nu vo poti tela ke zo tie sheze vo ke to ko peteri ubu sile ke vi tsawade musla jisue puketa Temike hopuri nyem hangule monye nye pa facile ka jakowe Thejasanuo fatoko ke krilamun ani ko ki puttu soto
天子现在个是个木面头个个咖喱，天你个我个这个我那头多少，但是我里没得。我个你个人那个这个人那皮肤，但是人那里没得一点。耶稣耶稣不，现在个是么个阿布拉罕、以撒、雅各、摩萨、摩西个这，现在个是么哈个哈不是咋地不是比是个这种。但是天为耶稣基督给别人么个，我个不为不dia pe teu sili ke vi cheswa ke da jisue u ki puwe mo Jesu Christa e potho posa ke tsa Johan Kerüsuo me fet sorunu apo thuak prapye nye ko Ketshe ke me sarofu ma pe tepye nye pe thasatyo mo apye nye ko kipu ke shadye ko nye ko bo lele ke vi chesatyo esi ke me sarofu o ke pe nye fa Jehovah topye ke pe le mi ko yacha ke su o ke pe nye fa Jehovah po die ko pe tepye o chesa ke ser bi mona o po die o ki pu ke thasoko simon lele ke vi ma siri pe o chdio o chatha pe o po die ko sile ke vi chesa ke tyo o ke Kruhiu ke ma saro fa su seri prapye o chawa ke da Jesu su pusa Johan tu tekero no Jesu puketa aku ko afesia uko afernalia uko kimpukesha uko afeusilia uko siba uko ashemejia idi Jesu se pusa siri temekekra Krista ke pele memekekra Jesu Krista ko krono todadi potikekra no we uke penyofa oro cheketa fe po feu silimoto keda sikeche mekekra tozo ke dipunye o chapie obu no ke penyo fa feu silike vi ha chakhatse wayaga ke dipunye o chakhawadi obu no o ke penyo fa fe silimoda yaga ma ke krabawe terie to ke za tosa ke phumazo ke phumau to shezenuri o ke penyo fa kinu o chakhowa mo we Jesu Christa pelele di pogino o ke phuma ko valeta zori so mathoko so mengoro yakowe o penala la to so ke thone so ki pugesa ke phuma no jorali mengoro yakosa pie masakamo ke gigetse meri kerüsuo temu ketse ke ngo ke me ju odono orala ke krigetse mengu oro ketse Mhakemehu mezeketse ketije mo hakemheketsoko tsemo mengu hako hatho o sufadi ubu o kepenyo fe silimoto dayaketse ngulewe machake kripote o thwa o khapie o kepenyo fe o nyepo dio tsezeketo tatiese samoketala we o kepenyo fe o rotseketo fe silimoto dayake jangule Isaya tute hidia kenye me fonu pukecha o ko mhake kra nguya deri soko lele yamo o ko nyeto kiweche deri o ko mhafe siamo isi o ke penyo fadie kakesa Timothy kenye lo o ko kipukesusa how halak kasewe idi pukesusa supie subu o cheke me zeseketula o tahita roketula o chatha ketula o chepe vipie obo mathoke vike ko cheliketula khaseketse nipudie susa ukipupie tude siri temi hakowe utwa urcheketa kepenyofe urchekesa fesu upie unu o cheke me zeleketo suno o khasele mokdino Nipo dia ora cheketa subu utsuke mezekseketo zatie uchake renyo selemodi sidi Jesu devi popo kesa mati tu de Kerüsuo lichimi po chekeva ze devi popo kesenu chie tese ki jeke vi no chule monketa ko tui soko tui di o ke penyo fa Jehovah diu o ko nienu lezo dere subu o ko kelu chepe vi seketo Nipo dia ha achake mezese keto dio legetse potho pokhakere nyopie sunu selemodi po sivele akamo kepele ponulu mo sidi o kepenyo fa porotsia ke ja diori lere pito ta ya kecha susuringu lewe jake kripote o kepenyo fa fe siseketo onukeme ha Zaketa la we uke penyo fe urchia ke ja fesusa simoto da ya ke chengulalie ja puke chemie puke tsa we uke penyo fe modzunu uke lu jo potu ke mokropola o jo urali
potu ke mokro polawe o ke penyo fe sile moto daya deri Krista me ke kra ma thoke je ke pele ke lunu to ke taki we o ke penyo fe ri sile mota ya cha ha lele moto ya e ke che popusa we ziva baketa zefa baketa ki o ke penyo fe sile reta ya ke chepu ke thole sho prasa ya zo po Bible prabaya zo deri ha o ke penyo fe die ni po die ha ake lunu haki ke chepo no ara chebaga ha gino ki ke chepo atsa ke mezele morshoka more ha no akidi puno ki ke midi tefu sale morshoshi ke penyo fe die so po ke lunu po ma tho chesema Kerüsuo no Whuorie ni po Rüsuo ya zo deri ke penyo fe po Rüsuo ma tho gino haki ke chepo ara chesaga ke su sasati su lepe su sake to ponu kem poriza sidi miezele bale poti upe vole miezedi to la prada mo hakimedi te ponye no kele o ke penyo fa diobu po ke lu ne sake to po ke lu ke disake to tati ponu kem yo porito magetala o ke penyo fa fe sili moda ya ke suringuli we chake kripote we utho uke penyo fubu ura chese keto po tipie po jemo ketala we uke penyo fe simo to da ya se Mary hulikel hoche ke za tipu no ko luba o ma thokra thode theme ke hupuri Mary thor theli thetse kamricha ma thoke kricha le thoricha ke hunu le thoricha mo hakemedi ma thoko we cha hulikel hoche ke za ti honu o ma thoko o nun ko bu utsike chutsefa o ma thoche ke jokiri o meke chiketse ke me dunya ko o ke niti pe voketse mo hake meke tse ko bu o ke chutsefa di we ni pu feren ne se ke tonu o ti je ke ta la we po fe simota ya ke chengulie Jesus Christa ki zahanu luke chatiunu po ma thoche ke to tinu zori po ti honu po shiji kore khapye bawadi po thyo to krilavodi simu zi ke chunu po ze ke chalala ke cha uko Jesus ke lunu su sengulie siritie Christa ke pele me ko we poti ke kranu uti ke dyoyo puri khapye simu zi ke chunu ni pu ze ke chase ke to Potisu kasamo ke talawe o ke penyo fe uro cheke to fe simota ya ke che susuringuli we ke kripote o ke pele ke thatsalanu ha chakha ke ja thopo tie we o no uro cheke ba o ke penyo fe ha o no uro cheke ba fe ha o ke penyo fe kinu vor ke thomo moshi ke che kenu dota ya ke tla o ke pele unu we ke nu dota ya ke chela ke penyo fe ur cheke se fe buti ke krano we su va joya idi japo me pu su sere pusa we chemo jetse ke fe o nie ha sedi o ke penyo fe fe rana le kenja tie u ko nguba ke cha bieli ya ke cha sedi honi ho fe rana ya ke cha o nie to ha yo we sedi we o ke penyo fe fe rana le kenja po fe sili kenja ke krilamona u ko ke penyo fe ro fe ke tsala po ro fe ke tsala tenno no ro fe ni sedi ro fe no sedi we po fe na ka mo she ni pu fe sili kenja korinthia ko keryu ke ni Kerüsuo no po ke tsa ke hu puri ro fe ni ke mo me ro fe vi ko sili kenja mo ro fe ki no ke vor die so ko cha sili kenja siri ro fe po no ke ba me hapete leke krilia sokowe kristanu setute edi rofu samoro we uke penyo fe ferry siliken jeketse susuri pusa krista ke pele meko potike kranu krista rofu annu de annu hapo aracheke taha ake penyo fe feutuzo aho tse zedo mahau alapotu getse aside Nipu aracheke taha rari atsas de way ikecha kepele kesu sedenu meti musule moketala oto kapie podiono sele moketala o kepenyo fe sile motaya edi Dr. Larry Osborne ketsa dilike vi japumi po asusa pusa japute mi hawe pusa di po jisu die pudino Johan Kere die
Kire Thenyenu, Jisue Puketa, Apo to Kapia Niko Ketcha, Kemesaru Fu, how ha Kethoru Fu, Niko nu tuo, Zoto, Ketsala, Edi Pugesa, Jisu dia how Hari, Rakrape Susake, Ket Pelemeko, Edipu, Sidino, Prapie, Kepelemeke Koketsa, Rufa how ha, Ari Aya Niwe. Kepelemen kon nu tu di pugesa rufa ha anuri tuwe. Kekrila muna ari Jesu Christa kepelemi pota ketsala idi. O tu o prabie rufa o ya ni Ketasunu sakeligi nuwe. O kepenyo fe sipe vi tolivi keta susupusuwe. Tie we o kepenyo fe sile ketula. O kape subie ni puro fonu sa samork shokata. Tenno no kes sugerelen no we o kakesigi no we po orache gaja fesusa sipe victole vida kecha o koriti susa rakrake salasage ketolese o kepenyo fadiowe kepenyo fakino ke for diekosa hakim heya ho idi pie o ko chathasa sasukese hoje kepenyo fakino ke for diowe habie ke vage bukecho mona Menenyo ke chuzo idi Korinthe ko kenyu keredinu supu o ke penyo fakinu ke for diwe Keseke vi mu tenu ke menne khashya ke penyo fakinu ke for diwe leke pesho mori ke pe jopuri pogitu yamo mo hakem hekecha o ke penyo fakinu ke for die ko pe teri ke thole shoes dedi tazya ke thole su maru ke thole su ze ke teratali kenja So Ketholese ukipupi ketu kiepata lekenzo ke krilamuna Ketholese hawe ke pele ke lunu uchathas ketula pie uchkes u ke penyo fadiu ketla Musagem hedi uno no ora cheketa feke hupori Ketholese ze ke terata yaro Ketholese petsu musu kiepata yaro Fesuwe uke penyo fakinu mana Satan teroke shuro fukinu ke vor fezoza Ubusu stidi moroke sho Ketholese susuri uko kipupi to dewe Uke penyo fa Puri kike mheke chokropo nunu teminyo zeker chakiyashi getza Uko sige chokropo kepuse Pue tike kri getzanu Potu puri ke kri getzanu Teminyo zeker chakiyagetza Suko kepuse de Move forward, tie uko tiunu, uko ti hauhanu, uke penyofa, po riki kem hegecha ponunu, po kepelemeko, rachatu taketa, we puliviga. Tie uko tiunu, uke penyofa, urachaya geja. Keme yeto, gezato, gerietos, uko Bible, getolesha, uke penyofa diahau haginu, boy urachatu de. Uke penyofa fe. Ora chapeto tochaketa. O nienu sigeme yet tochaketa. O melunu sigeme tochaleki views. Bible uko ketolesha ho haginuzo. Mugetolesha nunu we sisakelie. Uke penyo fe. This on ye we mhake hupuri zeke seke zeke jahwa ginu. Ora chatu yaketa uko busu seriously there. Jeremiah me fe tefunu bugeta. Anye ko lam harshatuya. Jehovah sidi puya, anye ko lamar hatuya, nye ko peka wake tu lamo, nye biepe showa ke tu lamo, deri shitze ke mere popi nye cheke tu la, anye ko lamar hatude, mo nye ko akieseliro, anye ko ferren natuo edi. Tison ye, we luke zaho hanu, we utuke dadi, luke zaho nu, nye po maro nu lutu yaro, po ula repike tu, po dio nu we luzazo, mo we ke hukipuri, po keke sesunu, po u ferren nadi, u fe kotio ke tsupu, upu hake hupurize. Ke seke vono, u nu leko bo pom hojunu, po tubale, po seke pero ke koto tutule ketula, we mazeke se ya ke jaha ko hapete nunu, po uro chatu ya ke tsa, romi ko kerke nyenuri susungulie, ibritu te po nu progresonu, deri cheto tiu we, nyobu uro chatu de isi, nyobu uro chatu de, cheto tiu nu, te Krista ke pelimiko, uko tewe, uke penyo fe ferren nasanero,
po dio nu luna ro po ora chaka thaw me ji di luna ya ro o khapie Jesus Christa dio nu sasadi Christa pelelie di po shime ji po dorelie po phishio nu lukelie sugi snu de we Jesus Christa ke lu me hodi po lu bi o pe ke sewa ke ta su se me ho po upetapi to get us coronadi, po digo chimze, po me ho, po shimeji, po dorale di lukelia sugino way, uke penyo fodionu, ludo taketa, silly vide. Jisu, ke luki get chapo lubi, upe kesaga, uko ketolesunu, vake cra Jesu Christa ke ludeso kosekepuye. Jesu Christa ke lususa, po ke crepo chukefa, ke lupo lusa, po dieze tsatikesa, ke lupo lusa, ke me ye saliken zakasanuri, popo dieze tsatisakata, ke lupo lusa. Jesu Christa ke jova ke lie, ke lupo lusa. Tenu ke renyo, se gesa hekata, ke me sa ke lupo lusa. Ke dokecha, me doke pinuri, haki puri krepye, satan chawakamo, ke lupo lusa. Jesu joketa ke pumau pusula, potro pop ke lu. Peka Bazhakese ke lupo lusa. Pojovi ke me como hape tenu dia tochiketse ke lupo lusa. Jisue ke tachme ko yapie. Jiu mi lepe jo mi ke jo fya como ke lupo lusa. Ke cha ke lupo lusa. Muha ke me ke Jesu Christa po ke lupo ma tope te ko gino o ke penyo fe Jehovah zau. Po zayu pieshet zosaketse ke lupo lusa de. Jesus Christa ke nu ke vi ha ko ha we o me te se di po ti po ke le za ha we u ko la tie tiu nu u ko la kha ke se u ke pe nyu fe diu de we ke pe nyu fe po fe o po fe sili ke to la po nyu Jesus Christa kha pie u la tha ke vi to po chdi ha we idi pie u ko tsa siro we ke thole sunu nu ngu sa ke le o ke pe nyu fe Kepetse, Kire konunuri urotsia ketzepu. Pue dili kevi kepatamiko gino. Tie, diunu Christa kepelimiko retsetuta ketzepu. Pue mi krunyo gino, mi nyoko retsia ketze, efesa kosunusu pu. Pue digi talia kejako mi. Semi gino ke tachme kori retsia ketze. Romiko kerpengunu supu. Pue kepele. Ke krotho ke le ginu po to usedi honye ho rachsya ketsa ke pele me ko vor ke hu ke ngu ke pe kro ke le ginu o bo ke pe nyu fa fesile ya ketsa Thesalonia ke ru pe ngu ke punusu po ke pele ko ke reshonu ke ze ke pe kro ya ke ja reshom ha tho ginu tie po ke pele me ko rachsya da ke pusa teme ke hupuri o ke kruhi semoro shotu ya ke jame ko ginu ura chebaya mu hakem he ke o po ke me tho jonul hudi po situlie po ze ke pero po ze ke krothodi huto ke to la po thu ma ke hupuri o ke hu ke to ko mo weti sonye ze ke se ke per fatevo ke ze pe te ginu pwe ura chedu de tie Christa ke pele me ko o ko tie o ka ke renyo pie ni pu ro funu o ka se ke o ka pie ni pu tse di po ferana se ke mo we su ri tsele ke to dot si mo ta ya ro tsele si mo ta ya ro su tsele ke to ma si mu ke kori po ki chale ke po me prome voidi pie po fa ke jamie chaya ke jamie tse to di feba ke tsla o ko si di o ka pie ni pu tse di tenno no tie we o ke pe nyo fa o pe lu ke su o se ke to o ha ke liu je shi ko nye po we vodi po ke dinu ke cha chi mu ke cha che lu da ke to o ke pe nyo fa fe ren di lu zi zo le ke ibri die Tenyunu, tie nieko po fesiliro, nienu reda hije. Ni po dioginu jabie, peteko, sepeko ke salasakili, chetiene. Thekha Tsali, Chieliko Khriezosielie, Hetenya Kephrü, Hotsepe, Mechü Tsali do. Chieliko Khriezosielie, Hetenya Kephrü, Dikon Tsali Krüta Tsala.
Chieliko Khu Khriezosielie he Thenya Kephrü ngule dor petish thale Chazu krupogi kruse pieta nieki kelevare gemesa unye buji susagi senhienu guwate Krüskelie Whuorie Belho le Kethosenuo Diekepu Suohu Chazu krupe jore le Kesiezie Khriezosielie Juva Belho Mechü Tsali Khrietsonyü Whuorie Yobje ma peleri Chedoki Ketshe enoli asebu Mechü enoli Thejasanuo Kesiezie Hatochinu nyepele kesekimhe yenishedi for Bazhakese tepeje mu lerdi nyepu Kerüsuo Kephrü online no Kephrü kebapete Bazhakese Kesiezie we uko Thekhanu keze Mechü Tsali dio cThejasanuo uke penyo futsa po Thejasanuo uko tsedi uko Whuorie simuzidi por shole kevi poti hako khabi uko ketsakola muche do Kerüsuo hunu how hunu uke penyo fu Dikon no cThejasanuo le Rüsuo se uke penyo fu ze cThejasanuo shidi bete keze Mechü Tsali dio ti peso toi ke ba hebon be jiwe no ti poti ke vi ba voto poma kire ho kabi hetsu no shidi hebun ho zuno la vori no kese ke ngu kile ho la ke pensi ka pian sawe no ke vi ka so ro kabi he ke tsu ho no ke shidi hebu vi so ho di he matu matu ko tsle ke tsu yes pro ko tsle ya ke tsano ko la ke ti she ka pian sawe no nun na masin te ja ke vi no ke vi ho ko kabi hetsu di hebun ho zuno la la ri no Rüsuo la le ke vi no nun na ho ko kabi he ke Wala cThejasanuo ko pinsa we nyepu he mengmudi en foge work me no jabe he me popo ke tsa presuje he che do Kerüsuo ke ho ke no Ketshe Tsali ko tsaden Rüsuo le Kethodie ko Kephrü Nikeduolie ke patavo Kethosenuo ke no disi ke le ke me no nyepu no he Khriezosielie no ke masar fo ka bi he tsaje shidi he bunu ranna li di shidi khawa ke tsa he je de ranna ke le ko se di no he ke thuno lula se le ke do shidi nyepu he bun shidi ke vi me pon shidi ke vi me fo po shidi no vole ke do no me bu he ke lu ke no di
zatse Rüsuo no Kethosie Kethosenuo dule Kethonuo himi popo Ketshe Krüta no jabi hetze Whuorie no hebu Kephrü Diekepu no Rüsuo le yaketsa kolade Ketshe kapenzawe no jabi heketze Whuorie no nebu hebu Thejasanuo Krüta no sibi Ketshe kapenzawe le Kethonuo himi popo Ketshe Krüta U che pegno fa upo munyepu Gesù Krista bunune mu che pelleginu che crie sapie u competezze mu che meje mu ztaya che mo che crie pie unyepu Gesù Krista crea che zapete zetu che li utsuce amen